dengar baik-baik nak soalnya ya. Konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ya, alhamdulillah soal pertama selesai. Sekarang soal kedua dengan baik-baik. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Alhamdulillah. Ya, soal yang ketiga, perhatikan. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sadaqallah. Sadaqallahnya mana? Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, ya, tahan dulu di situ dulu. Oke, 3 soal sudah dilalui oleh Ananda Nasyasari ya. Gimana Pak Ustadz ini mana komentarnya? Baik. Ya. Untuk anak kami Nasyasari, ya. hafalan oke, sudah bagus. Ya. Sedikit cuman koreksi dari Ustadz, iramanya tingkatkan lagi, ya. Cari yang lebih gampang. Kemudian
dari segi makhraj perlu diperbaiki juga, seperti membedakan za dengan za. Tadi ada tuh dibaca pada kalimat wa zaujukal jannah, za kurang angin tadi, dia tambah angin sedikit, wa zaujuka. Kemudian fatakuna minaz zalimin, za-nya tidak dapat tadi ya, za zalimin. Kemudian pada soal kedua ada tadi dua harakat ditinggalkan ya, seperti qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu tadi tidak dua harakat dibaca ya, itu harus dua harakat. Itu dekat itu, fa innahu nazzalahu, sama-sama hu, dekat itu ya. Nanti diperbaiki lagi bacaannya. Kemudian tadi ada agak ragu ya, walaqad istofainahu ya, nanti pertajam lagi hafalannya ya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Gimana dengan Pak Ustadz Raffi Munir, komentarnya nih Pak Ustadz? Ya, itu hunah-hunahnya nak. Jadi sempurnakan seperti wa may yarhabu itu. Jangan dibuang ya hunahnya. Wa may yarghabu ya, jangan langsung wa may yarghabu ya, dihunahkan. Kemudian ketika mentasdidkan huruf waw berapa kali tadi, jangan ada putus tasdidnya itu ya. Seperti ini tadi dibaca kul man kana adus wawnya itu tasdidnya jangan putus dengan huruf waw. Jadi kul man kana aduwu ya, jangan aduwu ya. Jadi bibir kita itu letakkan huruf waw di bibir itu, karena dia huruf waw, dengan cara memonyongkan sedikit bibir kita itu. Jadi aduwu, jangan aduwu ya, aduwu ya. Dhammah ya, tasdid itu double ya wawnya itu kan. Nah, gitu caranya. Demikian juga tadi man kana aduwal, bukan aduwal, aduwal. Nah, coba tes dulu. Aduwal. Jangan aduwal, jangan adu. Wawnya double kan. Aduwa, coba. Jangan du. Aduwa. Nah, gitulah ya. Jangan aduwa. Adu seolah-olah du ya. Aduwa, itu dia. Masih baguskan. Tadi nabazahu, hu-nya tadi pendek padahal itu panjang maksilah ya. Oke. Kemudian iramanya jangan monoton gitu aja nak ya, ada tekan-tekanannya. Ujung-ujungnya itu ditunggu orang itu. Fatakuna minal zalimin. Enak orang dengarkan. Nah, tukar-tukar ya. Nanti wa mata'un ila hin. Dia ganti-ganti dia. Jangan model itu aja ya. Jadi enak didengar orang ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas komentarnya untuk penampilan kedua peserta yang sudah tampil, M. Firza Rahman dan Nasya Syari.